والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semenutuna ayamnya karya sampai akadir apabirahnya nasum ihtifal na ibadah riyuran yansi ku ahkam at-taklifi sa mubah وبيجنا تقربا إلى الله. Santan man ya asurun. Kemakin dengan masuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ijazat haditha. وما يتقرب إلي عبدي بمثل ما أداء ما افترضته عليه. Daangani na ito karanira ka na uri penakan abalagi o king gulalan yan si iku mga palibatakan. وما يتقرب إلي والله حديث القدسي صحيح. Da ay pagkaranirakan o uri penakan abdi. Taqarrub ini alaf itu na taqarrub ipagkaranirakan. At iku wallah uri penakan بمثل أداء ما افترضته عليه سيكون pada lafaz atau hadis na balagi baadna maka lagi siku kittunay niyan kumani na ini paliwatahan sama nito na ayat number 1 ay pagkaranira ni ko Allah na lamun afaraid lamun na mga paliwat mafruḍa lamun na mga paliwat na din na lagi din ay pagkaranira ni ko Allah. Ayah aterusan mga ulama al-usul na yusabu fa'ilu wa yu'aqabu tarikuhu. So mga paliyugat na imulasan sa tao pangulalan amay mamuka ikhlas wa taqarruban ila Allah na isiksa ko tawang gagakan ang kutwa tao na mukallaf ay mana mukallaf na dudun sa mga pakayan ko kapungilubakan yan. Nah, antunya semua tahu tu hadis. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Idem teman marintas, idem mapinda, idem maran akan pembekaran irakan orang penakan. Bin nawafil. Bulalan ko mga sunnah. Nawafil. Basta kaya taqarruban na uli nawafil uli sunnah siku ahkam taklifi wa mga fuqaha uli hukuman na sunnah na wajib dia ay katulunya basta simbol na ayaw hukuman na wajib uli na sunnah namun untuk isu suku wagama ayaw kang bidaan yan na wajib na sa tawadin yan inulala apa patutan na kadudun sa mga pakayan na isiksa. So masuk sunnah, na ubaga ka na ka siksa. Ayang pagari watang para ni sina, so pusri, so pamikiran niya. Sama na ito, na ino kami pang ginawa sa maulid, ihtifal, so kasila-sila ako maulid, na bid'ah, kagad taqarruban ila Allah, ang pakasal yan. Ipagkarani ko Allah, na so ipagkarani ko Allah na ibadah, simbol, nasu simbol ada abanian pakasal ada abanian dalil mu'tabar dalil mu'tabar syar'an ikilalan wagama alkitab wa sunnah al-ijma' nah ini itu mga ulama sa bid'ah nah ilayin sa mga pada mga katulong mga ulama apa pakai niya na kasukang gusto sana tungan ako na malibalas itano si pamangaling di bubami kaman sa damit turun sa mas pala penikipan taga di Lailatul Qadr. Niya karaya dari simuna. Nah. Ini dalilnya ng tuwa. Apa pa kayo kung ano ba ini? Bid'ah. Nasi kumiyaw na.
وما كتبنا عليهم. Ilan ako na rin kumasal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inalo ya kanut. Itanong na kayo sa mga kitab. Di nga dito rin ako panakita, maawid ako na kitab. Bagi nga mo, cellphone ako na mapagpunag-punag pili pa kitab. Ay gusto na, wabit siya mga lagi na nga, di ako kakana. So, dalawa mama, at suri nila ng utuwa, rahbaniya. Di mo ta inaluin ka, asyo ako ta mga tao. Di ken, di pengaroma. Iplangaturo, begitu mana rin, ipangatapan raw. Dia kira no to suhu na pinggulaw na lang ka ipakarangin akong ku Allah. Nasibu masa Rasulullah na dito sinalitan waluli at lawa mama. Ana baya itu nabi na kapusa gud na kapusa, uri na didin pangaturo, uri na di pamangaruma. Gitu dilihan ku masa Nabi sallallahu alaihi wasallam siyang kaya. Lalu pamagadil kana syar'u man qabla. So ini ukit-ukit sa mutam yun na iman to nagpakay nakaingo to kapukuita magiad na dalil asyo pa kaya ng mutam ukit-ukit kami yun. Inalo yan kasukon sa bid'ah kaya siya ng mga ulama na adna bid'atun hasanah. Adna bid'ah hasanah. Adna pama bid'ah mapiak walumah. Ayat pangadapan dia ng ihtifal. Ubaid na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nadini yan din bagiyo. Din ilawi adna bid'atun hasanah. Ayat ketiga adalah kullu bid'atin dalalah wa kullu bid'atin dalalah. La muana bid'ah bimbel bebu wagama. Asal yang penimang mia kerusiannya namun bid'ah gitu ni maknanya. Amana bimbel bebu wagama nak kaduduk. Diseksiannya itu. Ayat busamanya petentu nami. Aku petentu ni nama. Sekarang petentu nami nasuk ihtifal na pedu bid'ah. Sekarang ni anda petentu ni dirun. Dirumput. Gitu tentunya. Miaga yung kamisa, da abida wagama. Basta mubago ng aswagama. Lagi na mo tapyang ano yun yan na malakat tas sa kitab. Ramadang lagi tapsiya na malagi din sa mga orang. Swagama na ayak kalama naman yan. So bid'a na ayak kalama naman yan na swagama. Nah. Ayun po nililiw. Diyan ka na ng mga tapina. Maksus. Ketaksis kunsu am. Ori kutu. Gila ada dalil. Wasa adna am. Lapian makarara bray. Lapian tak makarara bray. Nah, gila ada dalil. Apa kepentung? Dan kepentung. Innal insana lafi khusr. Nata na sa mga manusia na mapapadal palapis. Amo to. Lamo na manusia at yabiano. Okay, na yabi'inum illa alladhina amanu munfasil maka pag-ubay sila adun mana taksisa muttasilun adna munfasil adna makamubila na aya ipundili dengan yang awak usai adalil ini pendiliran nabidah yung tatingon nabi man sanna fil islam sunnatan hasanah sama na to. Nabi yang apa lagi dia? Sama ana sunnah wa bid'ah. Lagi tiga. Maksusan gingana wa kullu bid'atin dalalah. Dia kira anda mata tabium tapi teru nabi satau maka introduce sagal. Okey agama amapia auto. Sunnah hasan. Dia kira Rasulullah bid'ah hasan. Dia teru nabi bid'ah hasan. Ya? Maka tu mana kira tahu ni kamu malu dengan siapa lagi? Mari dengan yang tadi masuk. Alhamdulillah nasib.
dua pakaisan. Oh. Pada dia pakaisan. Ayam mana na sebab sa kagi ayam mana simba ayam mana na siapa ayam mana dengan simba. Oh. So upang ako ayam mana na lain itu ayam na pipin hanya na bid'ah na so mga tumadang. Oh, mamasupa. Nah. Sampul, ikaduka na pada dia pakaisan. So kapanay haji. So kapanay haji na miyakay sa maka panay haji sa Nabi ko sa Madinah. Simba na patumadang. Okay, bawa. Nah, kaya mana ayamnya bugurun, na repeat iman to sa mga ulama adi maghaj. Mga tao adi maghaj, kada kaya ka lima makapahaj. Okay, anto na ayam na ako kumano to. Bago ayam na bidah ni to kana na kagi ayam na saling. Apa yang nak pakai sih? Jika nak kita boleh. So haji na ipapaliwat sa mga isa. Wait, na miyawaran. Api sa mga sahaba, dadanga-danga nilang ito, na panay haji puruman, uwi na miyada o kababalin yung awajib. Wais na panay haji ka puruman na, ilangan ko kita po mga ulama kaya pero nilang asun. Maria ba ito? Uwan. Katol ko mga sahaba, simbayang sa masjid, na simbayang mansawalay sa luhod, ubay na ko ito kasambayang yan sa masjid na luhod, na kanabapaliwat. Dahil na ba siya nakapturo sa ganang bid'ah? Why? Ayat pituro Nabi na makaisa ng tanda yung kawiyang way na gugugang ka pagkakas ka perumat. Na ayat kulo ganun na sunnah. Dahil na ba siya mituro bid'ah? Sa mituro siya na bid'ah na pa-examine na doktor kapamikiran. Anay kadua. Peter o kakagil, kung pa daw sa'yo ka, ayam mana nasukang galagak sa bid'ah, huwag lagi dumuli ng Nabi na ayak na liro na bid'ah, huwag ayam mana nakadidugan, kanaba ayam mana kanaba benar iba kami magayon sa ayam mana na bid'ah na parang kadidugan. Sa kanya na bid'ah na kadidugan, nasa bid'ah na dua, at na kadidugan nun, at na kanabong kadidugan. Huwag ay huwag kadidugan nun sa bid'ah kasupa ko, kurang hadis, na ulong na kasupa ko, kanaba kadidugan. Bakay siya, Pituro ka ay nasukan ayam ana na katulog sa bid'ah nalin muli ng Nabi na mas ayam ana na taralgi sukan turwa ka. Adi sukak muli ng Nabi kabila ka tinuturo. Sama na yan, may muli ng Nabi tano na tumulian kung kami akan durwa ka adi sa pamakak muli ng Nabi. Andi dari sa Quran Abu Hadis, ijma Abu Qiyas. Sa tumuso ayam ana nakan durwa ka. Kalau dia enggak suka turwa ka. Dia biar besar na tahu. Dia biar besar na. Oh, jadi nggak diteroy bakal kamu pikir. Ah, kira kita no kamu nggak tahu. Kamu nak pergi, dia kayak kawan. Antara diteroy saya pikir orang kan. Ayo biar besar na sa kawan. Bakit dia itu? Nakaulan ng mga ulama. Yung Pilipan na story. Lagi niya lubatay. So bid'ah ahabbu ila iblis min al-ma'asi. Masih bainaka wa iblis. So bid'ah di maksiyah. Ino to, kagi so tikdanwa. Taw amad ni magmi misusumbu ko bid'ah na ginyan ko pikiro batu. Ginyan ko pikiro ba? Totoo. Kaya katawin niya nung na matuturo wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Nah, keputusan ka. So katuro Ibnu Mas'ud daw si Abu Hasan Al-Ash'ari. So ini report Abu Hasan Al-Ash'ari sa utang mga tawagin dikir. Aku kuliling siran. Aadna sa katarong na hukuman. Sabbihu mi'ah. Pirwan Yesus subhanallah sa mga magatos na chorus. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ibnu Mas'ud. ثم لا السؤال ويا ابن مديك يا بنت نبي في معنى الحديث لتيرنا ما نريد الا خيرا ما نريس سينالنا مساجي ميا قنقل بقى قبل بقى sama pia kalau nak yang mapi pikir orang sama pia ay benar problema runa dan so nabi bamikuliling sunabi na pingiro sunabi mga sahaba sabbihu mi'a pero ano subhanallah sama kamagatos na chorus
itu dia. Natiyana kam min muridin lil khairi lan yusibuhu. Ayah bisa pikir niusan nama pia. Mado piram-pirai mana tahu masih simadonian, masih sian ini yang sumapia. Danian din masuk lagi sumapia. Iya mana ri di tanah saya dibicara, bibit nari mga pagari ko penggesto na kasi duko masih. Ayah pikir na kau na mapia, dadang ka masuk lagi sumapia. Ika mini wa pikir orang itu ka mapia ya apa nami. Ubah masa kami ni kurit natin tu mana ya. Importante yang apa mukas kami sa atak sila na risoluta. 10 minutes. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia kan pangalakan na ayat indog yun, lagi ito may kututukan yun, abas na muhdas, basta